Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Agyaman kami iti agtultuloy apanang tarabayo iti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama ken ti playlist nga Ilocano Tips and Vlogs. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Mangkukulam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Kas makita ka na giti mata, kun mabasak di tamuging mo, adda sakit mo. Isumit. Adda sakit ko nana. Isungarda pinayaban na katap na agasan na. Wan, kat kas kunak itay, mabasak iti muging mo, anakulam ka. Ha? O sino ay tinangkulam kanyak nana? Timang kukulam. Unay daytan kaka. Natural amang kukulam, tinangkulam, ta kinulam dakit nga raw dakas kinunam. Alangan mat, at tinangkulam kat karpintiraw, wano huitingiraw. Amom, kabsat, adamot karpinter, kada witingero amang kukulam. Ngam, ti ibagbagak, kat full-time amang kukulam. Apay adda part-time amang kukulam. Kadamot amumot ita na panawan. Ado una yung ti pakabisi anti tao. Bisin to pa yung lagi ti tarabitab, unot chismosa. Ngamen, sanda na mapimpinda ti tao ken lugar apag chismisan da. Iso ag online chismisan ti naduma. Daytan kaka. Sige, agasam nga rodan ti anak kaw, sana ta chismis. Ay, sana kaslaka na dayta. Masapul nga i-prepare mo pa yung matati kasapulan ti mangkukulam. Kas kumay ti dikat asukar kenyog. Apay aglutaw iti inkiwar. Maiyatang dagita. Kan mangisagana ka iti may sa dosena a red eggs, kan may sa dosena nga itlog ti pato. Apay sana mabalin ti itlog ti manaw. Ay, saan tayo asupringan ti kayat ti mangkukulam? Tapno paimbagan na ti kinulam na. Sige. Agasa mo ti anak ka. Isaganak to na kita. Ay, adapay. Mangisagana ka pa'y iti grape wine. Kan oray 2 kilo laang alit yung baboy. Awan, ano kasta? Matay ti maagasan Ngamen, jak may produce amin na kita. Naimpan ko iti doktor kat libre. Agas langan ti kasangay. Saan akabalan ti doktor nga agasan ti kulam? No, di mo may sagana na kita within 24 hours. Ay, ada magsat ti angis na. Daytan kaka. Tatang, imbaga na ka di, no anya ti sakit ni ading? Kano nakaalaan na da di sakit? Nabelbel ka no at rangkasaw ta pinakaraw ti mangkukulam. Awan mo ti kabusor ni ading. Kasi ano kumamot nga ti mangkulam kun kwa na? Isuma ti kuna ni bakit ansain. Isunsamot ti mangkukulam. Ay, di kagsasawi ti kasta. Ta amang ano manggagndang ka nagiti alipures na kat isip-sip na kin kwa na. Anya? Unay daytan kaka? Tatang, ipantayo langan ipa-check up ni ading. Ipa-check up tayo iti espesyalista. Sana, pangbiitan ngamin ni bakit ansing. Isulatan ti makaamo ka ni ading mo santay. Unay daytan. Nay,
Limot bakit ansing ti umawawang. Hello. Apang imawad ka, kabsat ansing. Ada nakapatpatag nga ihabol ko nga men. Mangbiro ka man iti baro arwar, sa nga 1,000 pesos. Daytay kagapgapu na unay ti bangko, uno ATM machine, daytay kaplansa. Unay mo daytan kaka. Mangiruruman samod dayta amang kukulam. Talaga akas ta. At nagpupunipunan iti kinadakas. Ngam, no may tadyo ti daw na, ay nasingput nasingsingput pa yung anghel. Unay daytan kaka. Sige. Rugyamitan tagbirok. Tadataning ti submission na. Aguray basit Mang taranta ka pa imag. Ay talaga akas ta. Tano ka sano ti kapartak mo nga agproduce iti daw na. Isumet ti kapartak ti iimbag ti anak mo. Unay daytan kaka. Sige, i-produce ka amin dagita iti kabiitan na panawag. Tapno agimbag laang ti anak ka. Just kikit na. Apay nga minapatpatsin nyo dagita, tatang. Mangiruruman dagita. Nabibit ka no nga gimbag ti kabsat mo. Ipantayukit din ni ading ito ospital. Palaran nga minin, dayta aramidin nyo. Mangiruruman mo't dayta abakat. No adda nadagsan asakit ni Sante, awanan Ang mga nagwaras pa yun ti infeksyon iti bagina. Kat ad-adan amay dalit. Urayan tayo pa ti resulta na narigat mo ti agdarasudaos. Awan da akes no tong palan tayo ti kuna ni bakit anseng na makaagas iti kinulam. Ado ati pagdaksan na tatang. Matay ti pasyente no kasta. Ngamin, awan mo ti itid na nga agas. Kasano kumangay ngumimbag ti tao. Kat saan namot nga ipa-x-ray kada ipa-ultrasound ni Sante. Nalaing dadagita. Ada third eye da. Isa mabasa na kano ti mata ken muging ni ading mau. Apay, ada nakasurat iti muging ni Sante? Nagitiling niya kada abot ti muging na ket ada kano kayat na asaway. Diyan mo tatang. Numawan kasi ti doktor, sakbay pa'y ngagbabawi tayo. Unay daytan kaka. Awag lang awag na ti abakat. Hello. Nagbayag kamutan amang isagana kadagiti imbagak nga isaganam kat karkarintaran na kunti mangkukulam. Aguray ata pagigildanak nga itaid. Ala, iyo lamlatan nga yag dito'y balay, no anya dagiti addaditan nga isaganam. Uray no jay leksyon pay laang kan red wine ti iyo nam ditoy. Kan datay kabarbaro asa nga ribaw. Maudin dagiti diket asukar nyo kada itlog kanda dumapay. Kan jakayat nga dakabalay mo akong trabida. Bagbagam ida ta ikaum da tingiwat da. Tapno agimbag ti anak mo. Uwoy, sige, sakti makaamoy ti dayta. Yag ko dita nagita addaan ay saganak. Ay, unay daytan kaka. Kaano nga raw nga umimbag ti anak ka. Di mo pa'y lanait itid amin na kasapulang ti mangkukulam. Imbag ti sasawamon. No, kayat mo nga gimbag adagaos. Itid mon ti cash. Ta siya ka, unti mapan gumatang ka dagiti masapsapul ti mangkukulam adaduma. Tapos saan ka ngagtaktak pa'y? Siya akong ti mapan ta nabibiit. Ang magtid ka ati pletek. Kun sukat ti taktak ko. Kasta talaga. Unay daytan kaka. Malalala, muto yan tapno umimbagan ni Sante. Alawan, itid ka. Unay daytan kaka. Agsubli akman tapaliiwag na niya bakal. Nadya. Impagtan na kalingid na kadagaws. Linak nakita. Tiyan muna kat nagawid ako ni tayo. Saan? Nani? Isem nga isem. Akaslada pa karagsakan na launay. Ay, ijay ti pagpwestwak. Tapno makitak ti unag ti kusina na. Mapanak iti dahil ti abanda.
Nagdaras da ito'y apangwartaan. Ado pa'y ngamin ti mamati iti kastoy at trabaho, kan panangagas. Mangkukulam. Ay na nagibasin dagiti ataraon. Saan kun aginatang dagiti dadumang impagatang ka. Sa balit ginatang ko dagito. Embutido, special ham, special pansit, special salad. Ay, kan nagsarang-sang alitsaw na. Ay na, makapno ka talaga. Agsyatak bangkiday. Unay-daytan ka. Talagang awan bain na niya, bakit ansay? Apay tatang? Husto ka. Masapaw ngay pantan ipacheck up niya ading mo iti doktor. Apay tatang? Agda na duktalan niyo? Saan kan ngagdamag? Basta'y padoktor tan ni Santay iti kabi sa nabanaway. Maglakit din tayong pa-check up da. Kapno nasigo na tirik-rik na. Un nga rod ading. Saan mo't gayam husto timbagbagad na dya bakit sweetik na dya. Awan nga min kwarta sa binaybayak ni tatang nagdignay. Saan ko kinuntra? Sa nabali. Apaman nga agimbagak iti ustaw. Agtrabaho tapno masukatak ti gastos ni tatang. Ay, saan mo na panunutan na ita anak? Tikit di daras ay imbag mo, ti kararag tayaw. Agyaman ako na natang. Kita galwad na dya abakay. Isugayam ti mangkukulam. Ha? Kinulam na ni ading? Kinulam na dagiti kwarta ken bambanag ngayon paala na kanyak. Ay, unay daytan ka. Saan tangad padpadlaw tatang? Why? Saan na nga amaw? Nga mo tayon ti amin. Iso nga agpamarangak mo, tasyak ti masakay. Takita man. Nonya manan ti aramidin na linulukaw. Kaya't ko nga may na maaktaw ken mabainan. Tapno saan nga agruam amang lukluko iti ado at tao. Ay na, kaasimot lagi ti awanan alinukloko na. Un nga raw. Ay lumabalin la ko bakit iridis kaunti salbaga bakit. Uray siyak tatang agngar-ngar yutak mo't. Asiditan. Di tagpadpadlaw. Naganas nga sugal-sugal ti salbag. Uray daytan. Imimbag ka din ni Santay? Salpay nga raw. Katsyak matan ti si marunong agsakay. Nalakaladay ta. Isaganam lang ti kasapulan ti mangkukulam. O, kabayatan na, agtumar ka pa'y lang iti paracetamol. Anya, ay uray daytan kaka. Patumarang ka itan, ta ado ti paracetamol ko. Adaw ti paracetamol mo. Ay ado. Mabit lang ta patumarang ka, tapno napigsa ka amang isagana kadagiti masapsapol ti mangkukulam. Adaw ti paracetamol ko ijibalay. Isunton ti tumarag. Sige. Nay, miraam ti rupak tapno mabasak mo tarupam. Sige. Masaamon ti rupak. Ay, adoon ay ti bagbaga tarupam. Sige. Basaam lata, ta ibagam tapno amumi iti anak kao. Ay, saan ka nga umimbag? No da kumun kontra. Masapol ang nakapokus ka kadagiti amin na paalaken ka. Taiti ka nito nga da kumuntra ay dumagsen at isakit asagsagabaam. Ibagamaw no niya si masapol. Nalakalaang mangisagana kay ti dua adadakkel nga itlog. Ken maysa adakkel nga imbutido plus red wine. Pagabaya mabalkutan di dua nga itlog kalpasan na pigketam iti 3,000 pesos. Kasta ka day. Ben, 5,000 kuma ngam intawarang kan. Iso 3,000 lang nga pesos.
Alya pa iti masapaw. Uray mangtid kang tulangan, ti uray basit lang nga donasyon. Manungay ti idunit ka. Basit lang, agas lang, ti tak-tak ako nada. Manungaraw. Uray ko lang, uray 1,000 lang. Sige, mapan kami nga ruday. Nene, ipisok mo pa dito at 1,000 a donasyon mo. Maminsan amin ang inton bigad, tawan kasko ita. Inakpay mangirwar. Itad ko amin na inton bigad. Amam kaka, ti kayat ti mangkukulam, kat no utangem ti donasyon at 10% na. Unay daytan kaka. Saan nga mo na diabakan? Nga adda pulis ka anak kakamang tiliwkan ko ana. Agin papahagasak tumat na. Kalpasan na. Pusasan minton. Lukaw na diabakbakitan. Pangwartaan na timang lukaw ka nagitipada na. Kaadwan na pa'y marigrigat kliyente na. Sige, kapan tayo. Dajay. Dajay balay ti pagnanaadan na. Mangultima di salbag abakay. Agtugaw kay ti sangok ta eksaminong ka. Basa ag tarupam. Sige nama, basa mong tirupan. Kas makitak. Ado, tinubiam. Aga. Sana po nureta. Umuna pa lang ay magam kit palpakan. Nataraki ka nga men, isuanak kunak nga ado tinubiam. Isikamot, angaw kula day dyan. May kadwa, mabsug ka itinal daw. Mabali na kasta. Ngam, saan matunay? Dakkel nga mintabagay. Ay, mabalin ka di nga aprusak kan pisilak tatakyag mo. Tapno mabasak pa ati na duma sakit mo. Aramidan nyo lata. Wow! Talagaan na tibker ti muscle mo. Anyad nakita masakit ko. Ay, ado, ti sakit mo. Ang mabali namang gudas kan kay ti kabita na panawan. Sika, ti magudas iti kabita na panawan. Ikitain nyo na iti aklintek. Naluga na nun, isuadi na mo ti sasawin na. Ang palawag kanto na di presintuan. Sige, pusasan nyo tapno sana tumaray. Sana. Nay, talaga napigsa ti limugan iti dayto a tao Ay, apay ngay. Samardeng kayon ngagpampamarang nana. Tan na tiliwan kayon. Kat sumbatan nyo amin na panang lukoyo iti addo at tao. Saan? Ibatandak. Ibatandak. Ibatan na kanto na di presinto. Bakitan ka alo ko. Sapay ko ma, tawan tumanor payakas kan ka. Naggargaryetak iti na ito yabakay. Imbag tadla kayo anang tiliw kan kuala. Kan imbag ta nakapagtipilak. Tadakit na bukil kuman. Ay, sika. Ang nakam kamot nga tan, ansay. Unay day tan ka. Lukayat mo. Ili pagbaludan ti pagagasam. Nakita man no niya ti aramidin dakin ka ijay. Sanday kumaalukwen ti pada tayo tao. Takaasi damad. Kan ad-ada nakakaasi kayo. No agbalatag kada kayo ti dakes nga aramidyo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Mangkukulam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.